Pozdrav svima, moje ime je Olga Venskaja. U ovom izdanju vijesti ćemo čuti sljedeće. Konferencije i novi jezici u online uredu. Rezultati sudjelovanja našeg blockchain laba na Hackathonu. Projekti i planovi DigiU Venture fonda. Počnemo sa nekim vijestima iz naše zajednice. Imali smo mnogo konferencija u travnju. Naši top partneri su držali online i offline konferencije u Hrvatskoj, Latinskoj Americi, Vijetnamu, Gvineji i Indiji. Zahvaljujemo se našim liderima za organizaciju ovih velikih evenata. Još jedanput veliko hvala. Također u travnju 2 nova jezika, turski i hrvatski, su dodani u projekt. Partneri iz Turske, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore će sada moći bolje razumjeti projekt i aktivno ga promovirati u svojim zemljama. Trenutno je moguće čitati DigiU vijesti i koristiti online ured na čak 12 jezika, ali to nije sve. Stalno radimo na proširenju i dodavanju novih jezika. Usput, nastavljamo sa dodavanjem novih jezika, kao i novih alata za bolju promociju projekta. U travnju DigiU tim je predstavio novi video format, skraćene webinare. Koliko nemate vremena gledati cijele webinare, sada možete zaroniti u određenu temu i u samo 10 minuta dobiti sve važne informacije od osnivača koje su vas uvijek zanimale. Zašto su skraćeni webinari zgodan format? Dobijate najvažnije informacije u skraćenom obliku. Sat vremena dug webinar, samo 10 minuta. Možete gledati video bilo gdje i bilo kada. Možete podijeliti video na socijalnim mrežama ili poslati ga potencijalnim partnerima. Prvi video u novom formatu je webinar sa DigiU direktorom za poslovni razvoj Sergejem Zinjenkom o dobijanju istina i KYC procesu. Samo je 8 minuta dugačak. Već je preveden na engleski, francuski, španjolski i indonežanski. Partneri koji govore te jezike uvijek nas traže da prevodimo webinare. I mi naravno uvijek slušamo želje i zahtjeve svih naših partnera. Ako želite da prevedemo webinare na vaš jezik, pišite nam u komentaru ili pišite našoj tehničkoj podršci. Link za webinar možete pronaći u opisu ovog videa. Pređemo na IT vijesti i odmah na rezultate međunarodnog hackathona. DigiU Blockchain Lab Team je sudjelovao na Chainlink hackathonu 11. travnja. Organizatori i sponzori hackathona su lideri na međunarodnom DeFi tržištu. Chainlink platforma, Aave decentralizirana lending platforma, Polkadot Network Protocol i Synthetix derivati Liquidity Protocol. DigiU Lab Team je predstavio proizvod čija zamisao je kreirati vlastitu cross-chain mjenjačnicu. Cross-chain mjenjačnica se koristi za razmjenu kriptovaluta između bilo koje blockchaina. Danas to je jedan od velikih izazova blockchainu i samo nekoliko timova u svijetu implementira uspješno ovu ideju, a jedan od njih je i naš tim. Nije iznenađujuće da su internacionalni financijski fondovi i globalna blockchain zajednica pokazali veliki interes za projekt i već smo održali seriju razgovora sa njima. To potvrđuje važnost i potražnju za tehnologiju na kojoj radi naš tim. Da li želite znati više o projektu na kojem radi naš DigiU Lab? Tu je link za webinar sa našim IT direktorom Borisom Povarom. Završimo ovo izdanje sa vijestima iz DigiU Venture fonda. U travnju DigiU Venture fond je postao savjetnik Pampi Farm. Sada DigiU osnivači Aleksandar I, Boris Povar i Sergej Zinjenko provjeravaju i pomažu izgradnji uspješne promotivne strategije za projekt. Možda će u budućnosti Pampi Farm upotpuniti DigiU sustav. Što je Pampi Farm? To je nova i obećavajuća DeFi usluga koja pomaže svojim korisnicima da zarade pružajući likvidnost. Pampi je asset management platforma i yield agregator pokreta na Binance Smart Chain. Pampi korisnici zarađuju 3 vrste prihoda. Osnovni povrat je od protokola za pružanje likvidnosti bazena likvidnosti, profitabilnost kroz dnevni auto reinvest profita i nagrada u obliku PMP tokena za korištenje Pampi Farm usluge. Zašto smo zainteresirani za ovaj projekt? DigiU Venture fond vidi mogućnost za razvoj i strateško partnerstvo sa našim glavnim blockchain labom projektu. Trenutno DigiU Venture fond savjetuje Pampi Farm, investira u projekt, pomaže u promociji i nadgleda rad tim. Pregovori sa Pampi Farmom su samo mali dio važnog razvoja koji planiramo podijeliti sa vama u bližoj budućnosti. Ovo je važan trenutak u DigiU povijesti.
pregovaramo sa internacionalnim fondovima, dodajemo visoko kvalificirane IT timove, radimo na novim proizvodima i stvaramo nova i revolucionarna blockchain rješenja. O svemu ćemo ovome govoriti uskoro. Pratite nas na društvenim medijima i čitajte naše vijesti. Važna je informacija u pravo vrijeme da donesemo važne odluke i započnemo svoj put ka velikom uspjehu. Ako vam se sviđa ovaj naš video, lajkajte ga, komentirajte, podijelite sa vašim partnerima i svakako pratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Lijep pozdrav svima!